Kubor nakaslem jong unausan hima. Ke kinhun jong ki artali ki sengsan perthai ki bidan hapo kshatri jong ke Regional Democratic Alliance ki bakin top ye UDP bat ke HSPDP haga janmit jong ke ningkong jong ke tayo ke kendai trik unopra kala penong ye ke jingyalang ke ningkong hadin jong ke election MP ne ke benta ban ye kendu bat ban ye keren halor ki mat ne ke benta ke election MDC ke banwan haba keren cikilat pathai kubor mentak sngi hadin ke jingyalang na kaliang ki arngut ki nongelam ka RDA ki bakin top yo ba Tito Starwell Khan uban ka seng UDP baru ba KP Pangyang uban ka seng HSPDP kila penpa ba jingi kenduk kalong na benta banya tai ba ya keren halor ke election MDC ka banwan bat kila ongru namar ba jingi kenduk kadang dai ha kasin ka meningkong hadin ke election MP kumta kim patla ban sim ye ka no rai bat kintang hap ban syong perkhat biang ha gawai pat ka jingyalang ka ban long ha ka khatway trik no pra arajar arpusau bat hangta kin sa shim ni karai na kabenta kababut uba tito sulo ongru baga jingelang kababenta kam day ka jingelang kabala pentikna manu banyak kun ki constituency ba pair ki election MDC Henry ka day tang ka jingya mir bat ka jing a jingmod ha ka bakala dan ru ka jing pen sngo na kalyang jong ki arseng bat uba khan ula pentikna ru baga jingya trailang hapdeng ka UDP bat ka HSPDP kadang long ba hi kumjo klem kanu ka jingya pair jingmon meeting jong ka RDA, the Regional Democratic Alliance, kepada ketentuan jong ka parti UDP, bat ka HSPDP, dan hanya presiden jong ka HSPDP. Kani ketinggalan ketika banipong hadin jong ka election MP ila elong asin, bat ketika election ka meeting ka banipong bat mangini keren yang ka Beijing ada bat ka election MBC. Tinamar pa ketika election ka meeting ka banipong. Kajian kalian kejungi minta kasih kadang long tang ke inisiatif initially kabamut tang kejing ya pasat jemut akabaya discuss banyak day bagi konsensi berpair kampat don kan uno kajing ya finalize hakaba dia keren manu benile nak kata konsi manu benile nak kata konsi dari kadang day tang kejing ya mer jemut kejing ya ajimut kejing penpau nak kalian jangka parti HSPDP ba komjo ru kejing penpau nak kalian parti UDP te namar ba ngidon ya ka RDA ka kejing buat cik perkat di kejungi ka spirit di kejungi ka lombang ide bandon kejing trilang hakan ke election MDC panwan kata ka di kawi kanong rem te kumno ban panwan dori kata mla ban pendep tangai por ba sikenta kata ngidon kam mani penduk biang tinggal pendek mani penduk biang hakakat we tarik war pa mit banyak finalize ya ka ka bangin le na ka banta ka election MDC te ka datang ani ka bang kwa ni tu ipi maka jingat lang direstu jingmut kejing ka alliance ka jingi kadang don ni duk banta kadang ne duk banta bat ka ni ka spirit min saya walk out hakimi ki kendia si namar ba kala kamlong slam ngini ka jing kendu namar ba na kalian ka parti UDP lu ngila pangkre na parti HPDP lu kila ya ada dong kejing pangkre tin rei ban penwandur pat haju ban wanlong kaju ke rukom perkat ingin saya finalize haka kat literik hak puas prabuji bro arteli gitu bro ya kani kejing yo perkat ini kadai bro arteli yo otonomous council kam dei kami kasih hel dari wata dan jaya kenan kasih le uno ngalaong iti ya kita ki jenet ki jenat haka bakumno ban ya syakmat ya kejing itu hilang ya kani ngindang syong biang haka habitari mentang ailat ini parti lagi jong parti bagi dia walk out karena kalian jong UDP berkunjung SPDP ingin saya kenduk yang habitari ini menong ya ke bahai bah kita sebelum assistant secretary lakren inti dari dalam pembukaan ini sampai selesai si budget ini jenab nama kita lagi ada parti dan isi kenduk yang tidak berkat banyak kami inti kekuatan dalam cumi tang katai dan sidang itu mulai itu penahan dulu ke list dan kandidat ke list dan kandidat kum mengalah itu kan deh hak lain tarik hak general council baru ingin finalize hak terus ni but ingin syongru ia ka state election committee ka khatway tarik jangan dia hak lain bisa declare ingin 4 rai kandidat itu 4 finalize ini ko ba manakato ka Silong City ka pendi ka Silong City ka pendi sangi ka ding recommend
Kamdei ban ong bak ya approve ka kamdan bor ban approve ya list jong ka dia. Mereka kamram jong ka district kalong ban recommend lari ban pha ye ki kerteng Shaka State Election Committee. Dan rei ban panakat do hi ban approve ban finalize kadika State Election Committee. Ini setuju ni. Sisin bakan don ka jingas tu jumut. Sisin bakan don hi ka jingat rilang. Kabat katai kan sawan hi. Kita otomatik hi kita mo bisa don hi. Hangno bangin ya sutu jumut, hangno bangin ya ailat eko ke parti, hangno bangin ailat eko parti kata ka song haka khatwe tari. Buat kani kajik tu kalau pilih itu mulai pada MLA election. Kung gini last election ba deh? Haka MLA election ni dan ka puspul alliance. Henry kani mentapak ka compare. Ka compare ya ka pripul ka compare wat ya ka puspul. English.